Na watu wa Olkalau muanze kupeleka hiyo gas kwa stores za serikali. Watu wa Mbere tunangoja hiyo gas. Turagwire nginya kamundu karecora. Mutumia wa Kiaraho witagwo Jackie Kiaraho aroiga ndaramenya uria gwathire Karau ati magwire hagicora kamundu, nake wa Muthende aroiga gas ira yothe yaheanirwo Karau andu a Karau mucokie gas kuri thirikari. Gas iyo yothe nirendekana Mbere North. Okwira wa Muthende atia utanaigwa wa Muthende ambothikiririe Jackie Kiaraho kurangire na mbere turagwire nginya kamundu karecora no tutikwite ngoro nikio njokete haha kumumiriria mundu agwa arogamaga geka atia akehura geka atia kanyita njera tutikagwa ringi rut eyo irari trip number 1 number 2 ni mukono ria tukaingira na ndo Olkalau majire njuke ndimugeithie ni mwageithika njokie ngeithi temera ndwanyere matikagwa ta ithwe noga mukagwa. Jackie ekagira kambeini mucina wa UDA makiheana mirigiti na mikodoro na iratu na gas makigwa hagicora kamundu. Thikiriria uria Jackie ekaga kambeini. Nie ndakwirirwo muthenya wa mbere thigo ira yokire yakuhe pole yari yakuma mutongoria na mutongoria ni aririre muno thigo-ini tondu ithe wake arawe murata wake wa giti kia mbere ngeciria hihi ni agucoka ariganirwo munene ayarire thirikari ng'ima inyitete mathigo mau nginya ndagika ya mwisho tondu atikagia uhoro ucio personally tigotumana kuria kugira gutumana matumanaga makaiga thi mutware statement yakwa ya kuga pole we anyitirire atunyitire nginya ndagika ya mwisho. Mutumia wake Her Excellency Rachel Ruto ndamwira kumwariria maundu ndenie mutumia wake Mrs. Rachel Ruto, my sisters, okire gwakwa mucii akihemberia akirata ndagika ithatũ na ti maithori magwitua ni maturirwo ni gikuo giki aicuka ngimuma tuikara nake ta mathaa matatu akinjira pole na tukahwana tukuhoya muno agitoa kuma mutumia ucio ndakorire pick up yaigurite mitu na micere na irio angeheire ta mutumia wake ya Afrika oriekaga ngiona andu aya ri tiga tutinda tukigwa propaganda nyingi cia maheni ri andu aya ni mari ngoro ya umundu koguo ri ndiriga ati ni andu eka na ni andu ni ndiui no uria nie manyitete ni ta mutumia wa ndigwa ndingirugama haha hena nie ati ndimoi ati na kana ti andu eka ti andu thirikari ya His Excellency Ruto ina bata muno na Olkalau. Ucio ni Jackie Kiaraho agikira mucina campaign kuria Olkalau mbere ya kugwa hagicora kamundu. Riu thikiriria wa Muthende nake akira andu a Karau macokie gas kuri thirikari niguo etwarwo Mbere North. Andu a Karau ni mogucokia gas. Ile gas iko kwa store iletwe Mbere North Monday. Ile ilipewa watu wa Olkalau iende ichukuliwe iletwe pia Mbere. Sasa hiyo ya Olkalau unaweza sema ujui kuokota itakuwa siku ngapi, lakini ile iko store. Tafadhali piga simu, waheshimiwa wanaenda, tuletewe gas yetu. Na watu wa Olkalau muanze kupeleka hiyo gas kwa stores za serikali. Watu wa Mbere tunangoja hiyo gas. Muache hiyo maneno yenu. Andu a Karau ni moigwa uria mweru ni wa Muthende. Munyandikire hau thiini wa comments mujire kana ni mugucokia gas kuri thirikari. Nake Wetangula aroria niki mwekire andu a Mount Kenya mugitiga kwenda Ruto uria mwamwendete hau kabere. Tokeria Wetangula. Na hapa mlimani mlikuwa mnaimbia na kuchezea William Ruto kwa njia isijaona. Tulikuwa tunakuja, kila mtu anaimba, kila mtu anacheza, na hii serikali iliyoko ni serikali yenu. It came with your efforts, with your votes, with your prayers, with your actions, with your everything. Ndio tunawaomba leo musiachilie serikali yenu. Wetangula aroiga mutigatiganirie thirikari ya Ruto. Ukumwira atia andu a Karau ni mugucokia gas kuri thirikari etwarwo Mbere North? Nyandikira thiini wa comments o subscribe.